etimu yaitu mu Super 8 eka mu semi-finals baitu mu mupiira gutusambire gwe byonna Vipers esoboleke tutwala ekikopo baitu bwembalize na technical etimu yaitu nungi nywera mugimanyire osobola omuntu akuwanga mu timu tere nungi so bangambire ekyokubanza kibayire ngu bali mu pre-season kaba na season ehoire niko kyabayire baitu nikijja munongo abokuba timu bayine eribata muno timu bayine eribata almost mirundi ebiri buli wiki negenda kusamba empira Kampala ale kuhikire kuba etaina amani maingi kuingana ne timu ezibaire ziwumwire kulungi niyo reason yibampaire ya amani eyo bagamba hano bayibetekanisa baitu banihiza abahagisi kuwo mpiro gwaliko kujja kuba ni gukingorao kya mukaaga oba kya katano ngerere cleaning day bajja kuba ni basaba kusinga etimu yaitu ya Kitara Football Club ejja kuba nebungisa etimu ya Mogadishu City Football Club mu mpaka za CAF Confederation. Emipiira eyo yonna ebiri ejja kuba nesambibwa akisaawe kyaitu kya Hoima City Stadium. Awo omupiira ogukubanza gujja kuba negusambibwa ebiro 6 mu Kwomwenda kijja kuba kya Sabiti Mogadishu nesamba Kitara Football Club. Kwenda kubasaba abahageze musobole kuyijja kurora omupiira guno. Etiketi tuyina categories 3. Category kubanza ya Sky Rooms. Buli Sky Room ejja kuba $1,000,000 eyerimu entebe 12 baita eri VIP omujungu kyayita VIP. Category ya kabiri ye mitwalo 5 ya VIP kandi awo tuyina ebikaro 10,000.